ke akpe kafu na mau kwasida boko ne mia dometo de siade nyemele mia penko semo nyemele toji no lao mia penko sem le gapopo ya momebe kwasida boko na mia dometo de siade le yesu penko me maune no plimi maune donu semi maune denu se ne donu semi ame wanami amenu veve lɔlɔ nublanyi kpɔkpɔ kpakple dziƒo ba si kame yi me do akponu wa ne vanya pa gbome le yesu ƒe ŋkɔme fofo nye ga da akpe nɔ ɖe gaƒoƒo ya ta nye yra wo ŋkɔ elabena edze be wa subɔ eya ta mi va be mia subɔ o mawu medo gbe ɖa be ke mi le subɔ le ŋdi ya de ɖokuiwo fia mi ƒonuƒo na mi eye de ŋusẽ o tsɔ fia nya dometɔ ɖe sia ɖe na be mianye nu yi ne be mianye na wo le yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ medo gbe ɖa be na ɖɔli wo lɔlɔ kɔ ɖe dzime na mi na be wo lɔlɔ yaya nɔ dzime na mi la asra to mia me akɔ ɖe ame sia me dzi le nya gbagbe ŋkekewo katã me le yesu ƒe ŋkɔme kpe ɖe mia ŋuti aƒetɔ si ke miegava be nya subɔ o be miaŋlɔ be nu bubuwo eye miabe susuwo katã miaƒe lɔlɔ dzidzi viviwo katã nanɔ wo mawu miaɖela miabe xɔnametɔ kple ame si ke le mia dom ɖe la be miave ɖe eƒe lɔlɔ afia amewo medo gbe ɖa be le ŋdi ya wonya ne wɔ dɔ ɖe ame sia ame ƒe agbe dzi le ŋdi ya le yesu ƒe ŋkɔme fofo mi da akpe na o mawu vi la mi da akpe na o mawu gbɔgbɔ kɔkɔe akpe na o le yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le gbɔna bena amen mawu ne nɔ kpakple mi mi va teƒe ya ɖe DCK ƒe ɖoɖoawo eye gaƒoƒo ya me la míele mawu ƒe ŋusẽ yi ke medo akponu o ƒe etometsinya gblɔm elabe mawu ya enye mawu yi ke medo akpo naneke o haleluya le esia ta xɔse si ke le mia si ɖe mawu ya dzia ɖe ƒeƒle kpɔkpɔ dzia ehã mado kponu o yeƒe amenuveve yi ke mawu nana me la ehã medo akponu o eye ta ŋdi ya mafia nu mi tsɔ ku ɖe lɔlɔ si ke wɔa nuwo katã mawu be lɔlɔ mawu lɔ keke ale gbegbe wòtsɔ eƒe tenuvi ke na ɖe mia ta be ame sia ame ke la xɔ yamadzi ase la axɔ yamadzi se la matsrɔ̃ o ke akpɔ nu ka agbe mavɔ tso dzidzime yi dzidzimewo me tso ƒewo yi ƒewo me tso teƒe yi teƒewo lɔlɔ ya ekpɔtɔ le ale yi wole tso blema eye le agbewo me agbenye me me sia me ƒe agbe me la enye lɔlɔ yi ke wɔa nuwo katã lɔlɔ yi ke mawu ɖe fia mi le Calvary lɔlɔ yi ke wòɖe fia mi to Yesu Kristo dzi eyi me ke wòna woklẽ wòku eye wògafɔ tso ame kukuwo dome lɔlɔ mawo ɖe fia kekea eye gbe la Yesu ena anyi ɖe Mawu Fofo la be nuɖusi me le nya xɔm ɖe akɔ ɖe mia ta le gbe dom ɖa ɖe mia ta ewɔ yɔ katã nu yɔ katã ewɔe eye aɖe vi na ame sia ame na nuwɔwɔwo katã be wòate ma na dziɖuɖu na ame sia ame le dzidzimo katã me lɔlɔ ya yebe nyamedzi ma gblɔ na mi ŋdi kanyi ya lɔlɔ ya tso mawu ya gbɔ va na mi eye wòle be míawo hã míaɖe lɔlɔ ya afiẽ egɔnye be mawu ƒe lɔlɔa ge ɖe me o azɔ lɔlɔ ya atrɔ agbogbo ayi ne mía hã míalɔ̃e elabe yae tre mía lɔlɔ gbã míalɔ̃ mía nɔviwo míalɔ̃ mawu ki Kristo yi ke nye ta na hamea eye míalɔ̃ mía nɔviwo katã xɔsetɔ katã ebe se yeye mede na mi bena míalɔ̃ mía nɔewo
Et lɔlɔ gã sia enye si be ame atsɔe ƒe agbe ana ɖe ehaviwo ta eye wo be esia nye dzesi be amewo woakpɔe adzesi be mienye nye nusrɔ̃lawo nenye be mieɖo lɔlɔ na mia nɔewo maxlẽm na mi le Korintotɔ ƒe agbalẽ velia tatɔ kpekpe 14 Korintotɔ ƒe agbalẽ velia tatɔ kpekpe 14 ebe elabena Kristo ƒe lɔlɔ la le mia kplɔm elabe miedzro eme kpɔ sia bena esi ame ɖeka ku ɖe amewo katã ta Yesu ku ɖe amewo katã ta elɔ mia katã medi be ame aɖeke natsrɔ̃ o na ame ɖeka ku ɖe wo katã ta la ebe ke wo katã woku kpekpe 15 bena esi ke wòku ɖe mi katã mia ta la Yesu meku ɖe Yudatɔ ɖeɖe ko ta o Yesu meku ɖe ame tiatia ɖe ko ta o eku ɖe mia katã mia ta ame sia ame ta ɖe dzidzimewo katã wo hã ne le ameawo me ɖe ame sia ame ta Kristo ya yi ke wòtɔ be nye vɔsa mamlɛa vɔsa gãtɔ eye nye ɖela kpakple ɖela ɖeka koli yi ke li na amegbetɔ katã tso Mawu Fofo la gbɔa etsɔ nunana xɔse lɔlɔ ɖeɖekpɔkpɔ be nunana tsɔ va na mi to eku yi wòku ɖe mia ta me be ame siwo le agbe la be wohã woanɔ agbe be ame siwo le agbe la bena ame siwo le agbe la be ame siwo le agbe elabe yeatsɔ ɖokui tsɔ na ɖe mia tata be maganɔ agbe na wo ɖokui o ke boŋ woanɔ agbe ke na ame si ke ku eye wogati tre le wo ta boŋ Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tane kpokpe 90 Yohanes gbãtɔ tane kpokpe 90 egblɔ be esia me woɖe Mawu ƒe lɔlɔ la ɖe go fia le mía me woɖe lɔlɔ la ɖe go fia le mía me to Kristo ƒe vɔsa to ale wòtsɔ ɖokui tsɔ na ɖe mía ta le Calvary ale wòtsɔ ɖeɖekpɔkpɔ tsɔ va na mi ebe ɖe le esia me le vɔsa sia me le eɖokui tsɔtsɔ na ɖe mía teƒe sia me la le dɔ yi wowɔ ta me la esia me woɖe Mawu ƒe lɔlɔ la ɖe go fia le bena Mawu dɔ via tenuvi ɖo ɖe kekea me bena mianɔ agbe to yama me haleluya kpekpe 8 ebe esia me lɔlɔ la le menye bena miawo mielɔ Mawu o ao ke boŋ bena eya lɔ mi eye wòdɔ via ɖo ɖa bena wòanye avuléle ɖe mia nu vɔ̃wo ta kpekpe 90 ebe mina mialɔe esi wòlɔ mi esi ke wòtsɔ lɔlɔ ya va mia gbɔ la eye dzi ele be lɔlɔ ma na trɔ atso mia gbɔ be miaɖe akpedada afiɛ be miaɖe miaƒe lɔlɔ afiɛ be mianyɛ nɛ la mina mialɔe elabena etre mia lɔlɔ eya ƒe nufiafia matsɔ na miegbe lɔlɔ le mɔ ve dzi lɔlɔ gbãtɔ tso dziƒo va mia gbɔ mɔ ɖeka ye ma ye mɔ velia lɔlɔ yi la tso mia gbɔ aɖo ta Mawu gbɔ ɖo ta dziƒo lɔlɔ le mɔ ve nu yi ke medo akponu gbeɖe o lɔlɔ le mɔ ve dzi yi ke medo akponu gbeɖe o miakpɔ nufiafia ya le ɖoƒe tɔme gbã ve tɔ eye gbã miakpɔ Mawu ƒe lɔlɔ si woɖe fia to Kristo dzi na amegbetɔwo evelia amegbetɔ ƒe lɔlɔ si ke wòaɖe ɖo ɖa Mawu gbɔ to Kristo dzi etɔ̃lia lɔlɔ si ke me Mawu toa wɔa nu nyui geɖewo na mi to Kristo dzi ava akpa gbãtɔ miaƒo nu ƒotɔku ɖe Mawu ƒe lɔlɔ si ke wòɖe fia mi nɔvi Mawu lɔ mi eye wo kakpɔtɔ le mia lɔm nenye be meɖe lɔlɔ atsɔ fia mia ɖe ɖeke miɔ kaka nya o
ne Bible men le ode de kemi o kaka nya o ne nyanyo me ngule dadi de kemi o kaka nya o ne nye be de Kristo me de do ki cho fia mi o de me de fofo la to fia mi o de le kemi o kaka nya o ne me de mau pe lon to me totra to fia mi o de kemi awe o e de lon ya fia mi ye jile mi ajom le mau pe lon pe de fia ya ta e de mau pe lon to fia megbeto to Kristo di Yohanes pe kemi akatsa mi nya taton pe ya den e be la bena ale gbegbe ma lo kekia me menye nyakatsa mi nye Yuda to kata nye church de la o nye eye de fia va bede ale gbegbe ma lo kekia me bena o cho yen tope tonu bi kana bena mesia me si kwa eji sene go me dama de keda le me o ma o me tiana me o e ba mesia me ma o me gble amade keda di le me o amesia me si ke akọ ya maji sela ma chro nyanya ma chro lo me ba o ha ma chro le Yesu pen come la belle lon ya o de go de fiamba madeke ma chro ke bomla wa po agbe mavo Roma topa gbaleta ton tepe ni Roma topa gbaleta ton tepe enyin liya ebena ke ma u de ye pe lon ma u de yen top lon si ke o chon lon mi la fia bena si ke mi gagner nouveau la o la Kristo ku de miata le ke mi o kaka jesimo pe lon ya lon gan ya lon kwasi ya lon ike lon manya gbolo ya enam mi echijaja ema lon yi kakem ko de ganto ema enana reclin nana mi ema kata me kwa nyibe lon gan ema mau be mau di mau depe lon fiami la lon ganto ema lon ke pour lon katsata lon ke pour nous si anuta bede esi me kemie gakpoto gagner nouveau la o la Kristo baku de miata eyanye lon si mau de to fiami fiame gbeto fo me akata to Kristo di nu ameto nyata ale dasi la pima ban lon ma pa lon ke honana me honana nouveau la o velia miakpo ma upe lon si kelina bibubu o ye tonlia ma upe lon ve vito na evia vevio na evia amechachia o na eto o na mesio kpo dede na mesio nchi ko ene edo lon toke na nene pa mea o yo trojime yo nchi ko yo lechina yo wokokoe yo transuyen toto nu gbantoa la pa la leda si vedea yenye ma pe lon si o defia nouveau la o ma pe lon le ali eli e gasagame vo ava gbonye eina mesiame nenye be ne trojime nenye be ne se vevere nouveau ta nenye be ne jesi be ye la gbe piti nom eye agbe ma me do la kplo e cho yi de chochro me ta yi ne trojime on ton na nye be de emo glama ye le cho yi na ya jo le mo maji afi ma o pe lon ma abanao ne ma wene ne ma wa lon ma va o vone trojime abe ao me nye me jesi me wo gbe ya ele yonyim bere ma dogo cho bibiti nyame ma dogo acho dipopo nyome ele yom be ma va mo jojo toaji ma va mo kake toaji ne trojime ala happy ma open lon ke dename ya a de Ezekiel etawe nyi ke bla ton lia ebena eya ta madrovonu oh Israël peut après nya dometo de siade le pe zozomenu Yehowa yegble note mawa lolonye kake mawu gale kokoe mawu le jojoe mawa nyam jojoeto e mawu pe jojoe nyenye hala pima eye melua nouveau e tire nouveau
eye ehiato na nouveau alors ame yo gakpoto no nouveau pas gbenom akpoto li Maou pe loloa avant gbo nenye be elefu enu ike maou lefu ye tro dimetio nu yo maou lona gbo eye etro susu o ple dio kata va maou gbo elon eye dasi le nouveau nti tro de maou nti afio alon eye tabena mi Israël papa bibo la kata mi adome amesiame ebe ma drovo no mi le nya pas zonzome nou ma pe jojo nyenye ya me lo anu vont me lo anu piti o me lo anu fondi o kake e di be ya de lon afiami e be tron le dio men ya de lon fian ya cho nouveau wakel ya nanavo ya nambena de na swasio e ya tabe mi tro mi dasi le miapem di dadao katanu me de oko di dadao katan menye eyo amonya ebe ya o lem ta o jesi be mo woni e ya ta ye komanda selenti abe a o menye ma o katan eyo ne wola na wona eyo ne bena wona eyo ne wona le bebeme eyo le gaglagbe ple bebeme sian la ebe de e di ba me siame na dasil ye pedi dadama katan no ebe mi dasile onu ne fo dada na gagner mon ami o pepe bla ton vo de ke egbolobe mi dasi mi de mi ape disi o kata mi ejo dade nu nyeda ta nobi o me bana jime trogbe atia nouveau de o adasile onu ebubu ya aga lo dasi akude onu me wona nenema o ao ebe jidado kata si mi to dade nu nyelada mi woti yeye kle popo yeye na mi adoku Israël fa fe no kanu ti mi ebe ye wa ku to ke bla ton vo ve ebe afeto Yehowa be la bena amepe ku me bibia nu nye o e yata mi tro tame mi tro dime ne mi anu agbe mi tro dime ne mi anu agbe ele se mo be ya tro dime ne nanu agbe ne tro dime ne dasi le nouveau wonti ne tro de mo pelon lonti ba feto to nyeme jo nu agbe fiti yo no mele agbe bada yo no mele ma ne mele ji nenema ne me kpato nouveau nyomea oh apato maku ne me kuti nouveau mela mai chochro me la bena ame yo kata pe jiji kwenye nouveau wo pe tamosu kwenye nouveau ame yo kata kuti nouveau mela wa yide chochro me eya apisikeye to keke pakple dokiru anocho ma vode ma vome eya tanya de tia bagbale taton pepe wi a sheke ebe amegede sike nu melona la ebe me ka nkumene me lo nouveau la ba nyagbo gake nyeme kwa jijo le pe nouveau wo nti o ebe nyeme jina be de nouveau la ne kpotono nouveau wo waji da to gbo be me lo pe nyagbo ebe be me nye be egbojo wa nouveau nouveau ba gbenono le mota ma ao ebe de alesike amegede sike me lo na la me kamone me kankumene me riatona wo e ata dovevie na trolle wo chime kikibla velia kpoda mele titre de voanu le pom na made senye gbe eye o voila magede mele gbo eye ma donu pli eye ha adonu plim novelia le tepe ya mia aga le na sive vedea yenye mau pe lolom na bibubuo mekanye bibubuo yenye amesike la peme vo eva va mebe eva kpona le ekpogodo ekpona le tepe ade e noa le keklem nya wo yike le gba la peme ya e jijo pokpo de la jogeda le jrom vevide eye okpo be bibi chowu eyike le gbo la peme eye
Ebo enua le dzrom heli enu yo le dzuta le dzrom heli eye wo gblɔ be fofonye tsɔ nye domenyinuwo nam nye medzi maganɔ aƒea me na kpakple o nu ke le dzɔ o ɖekadzevi ebe o mele kpɔ gbedama teƒewo le dzuta eye yewo xɔ nua eye wozɔ mɔ eye nɔvi de ezɔ mɔ ɖe kpɔ ye ekpɔ mɔa dzi zrɔ ne ekpɔ mɔa zrɔ kakaka va le mɔa dzia ame yiwo zɔna gbega dzia etsi kɔ wu na ale gbegbe eye teƒe ma le gbega dzia no kpɔ adzɔgevi hã ɔlɔ xɔ se be etsi le afi ma gake etsi mele o ekpea woyɔna ne be tsizi anɔ mɔ dzi enu anɔ abe tsia gake metsi o etsizi ko kpɔm ne le gaɖo mo ne ŋdɔkutu ʋuʋum ye mie le mɔdodo dzi yina gudrɔn dzi yina nakpɔ nua le ŋkɔ ɖa be etsi exa ɖi ma o etsizi ko le mɔa dzi metsi ye o la menye gbe ye o la menu nyui aɖeke ye o menye nu nyiame ɖeke ye o emɔ katã wonye nu ka etsizi gbɔlo vɔ ebi bubua menye be tsizi ye o nye le mɔa dzi o eye azɔ edze mɔ eye azɔ eva ɖo dua me azɔ la eva tɔ aya ɖoɖo tɔ fukpekpe eye me etrɔ eye wokpe fu doaya le teƒe ma la enu yiwo katã le sia gblẽwo katã dome ame aɖewo mi trɔ dzime tsã mi nye Mawu be vi eye nane va ge ɖe susu me na mi evɔ mi gaxɔ se be kpɔ agbe ya ŋutɔa ele miɔtɔ ŋutɔ la gasia game axlẽ bibla adi ha wobe dizike wobe ya kple keme kpɔ numɔtɔ katã eye woxɔ se be ɖe numɔ yiwo katã le flesia godo numɔ yiwo katã le dzuta numɔ yiwo katã le godoa nu yiwo le dzɔdzɔm le kekea mea wokpɔna be bibi sese gã ɖe dzidzɔkpɔkpɔ gã ɖe le afi ma tsɔ wu eyi ke kpɔ yiwo le mɔmaƒea me eye wodena megbe adzo le mɔmaƒea me eye wova yi afi ma eye yiwo va ɖo vɔa wova yi le kpɔ amewo le fukpekpe le ame wova nɔ wova kpɔ amea wobe o ame yawo ŋutɔ esemanɔsitɔwo nye ye eye woyi kakakaka ni wova ɖo dome va kaka va ɖo wotitsina vɔa wokpɔna be o eyi ke mele Yesu gbɔa edzo nyɔtsɔwoe menɔ Mawu ƒe me kpakple biblae nɔvinyewoe nɔvi ŋutsuwoe nɔvi nyɔnuwoe Mawu ƒe ŋgbedodo ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔkpɔkpɔ le asi nye azɔa yewo kpɔ be yewobu eye dzidzia le wo me be yewoatrɔ gbɔ va ta Mawu ƒe lɔlɔ̃ yi ke gali na bibubuwo le Mateo ƒe agbalẽ ta 15 kpekpe 15 Mateo 15 kpekpe 15 afi ma ye bibubuwoa dzesi eɖokui le nɔnɔme yi ke me wòva kpɔ eɖokui le gblɔ be azɔ eye Petro xɔ edzi gblɔ nɛ bena taflatse Luka ƒe agbalẽ etame 15 Luka ta 15 kpekpe 15 eye woyi ɖatsɔ ɖokui lé ɖe anyigba ma ƒe dzumetɔ aɖe nu eve lé ɖe anyigba ma ƒe srɔ̃ŋutsu srɔ̃nyɔnu hadɔwɔla tsɔtsidela megbedela eka be wo katã wonɔ Yesu me tsã wonɔ Mawu be ƒome me tsã vɔ azɔa wobe dzi wobe susuwo katã tra mɔ wodzo eye wova lé ɖe neneme mawo ŋuti eye bena etsɔ ɖokui lé ɖe anyigba ma dzi ƒe dzuɔmetɔ aɖe nu kpekpe 16 eye wòdzi be yeatsɔ akanyi siwo hawo ɖuna la ade yeƒe dɔme ke ame aɖeke menene o ame aɖeke menɛ o ame aɖeke menɛ wòaɖu o la o enuawo va nyanɛ megbedela ƒe nɔnɔme ya ewo yi ke de megbea nɔnɔme yi ke me na akpɔ ɖokui le ya ne dzo le aƒe me ne dzo le mɔƒe amenuveve gbɔ edzo le mawuviwo ƒe kpɔtɔtɔa me ne dzo le Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔa gbɔ eye ne dzo yi kekea me
dzo yi nu vɔ me keke me dzo yi ɖe keke me ba gbenɔnɔ be dua me eye Bibla na minya le kpekpe lododo ƒe agbalẽ tawi etɔ̃ kpekpe wiatɔ̃ bena nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ enye vevesese nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ enye vevesese Luka tawi atɔ̃a kpekpe wuiadrelia kpekpe wuiadre gblɔ be ke esi wòyi eɖokui me la eye eɖokui me la egblɔ bena fofonye ƒe agbatedɔwɔla neniwoe kpɔ abolo sɔgbɔ ke nye la ame le tsɔtsrɔ̃m le dɔwɔame ta ye le tsɔtsrɔ̃m le dɔwɔame ta teƒe ya o kpekpe 18 egblɔ be matsitre eye mayi fofonye gbɔ magblɔ nɛ bena vi bubu ya lo leke neka zɔ dzesi mɔa zɔ ebe ha emɔ yi ke kplɔm tsɔ yi dzudzizia mea emɔ ma dzi ke magatem azɔ agatso agbɔ va eye ma dzesi fofonye gbɔ ne megbe de la de megbe wogadzi be yatrɔ gbɔ va aƒetɔ la gbɔ ɖe emɔ kadzi wòle be wòatrɔ to agbɔ va ɖe la gbɔ mɔ kadzi wòato emɔ ya yi dzi wòto eyi tso be de megbea ɖe emɔ ma dzi ke ɖagato kakaka agbɔ va aƒe me ne to mɔ edo de anɔ nuzizi kpɔm alo anɔ dematsɔ le me tsɔm na agbenɔnɔwa eye tsɔ ɖokuiwo tsɔ ƒo ɖe nu tramatramawo wɔwɔ me eye megate ɖua tete kpɔ ɖeke dzi o emɔ ma yi ke kplɔ tsɔ yi dzudzidzia mea yi ke dzi nagato agbɔ va aƒe me abe agbe pitipiti ma nɔ me le mewɔ si aɖeke na ɖokuiwo enɔ agbe yakagbenɔnɔ ne yakagbenɔnɔ ekplɔ ve kɔ ɖe megbededea mea ele be natrɔ gbogbɔ agbɔ va etɔwa gbɔ nenye be azɔ afi ke ne kpɔ ɖokuiwo lea maɖeke megakpa tse na o maɖeke megaɖo anu na o eye siga yiwo va ahanono va ezãmeɖoƒo yi va emɔ ma ye ne dzi ne toe ye ne be yi ɖe megbededea me ele bene be yeatrɔ gbɔ va aƒe mea da asi le nu mawo agbe pitipiti agbe vlo mɔ katã da asi le ŋuti natrɔ va Mawu gbɔ trɔ le dziwo me trɔ ɖe Mawu ŋuti ne va aƒetɔ megbɔ va ebe ɖe yatso matsitre ye mayi fofonye gbɔ agblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋutiwo nye medze be nyatsi ya eɖoe nɔvi wo hã aɖo nu ya akple nuwɔna la kplɔe ɖo zi ɖeka aɖo nua ya lo ɖe susu me lo enyo vɔ ele be na ada afɔa tsɔ kpe ɖe ŋuti mawɔe amesu o da afɔa tsɔ kpe ɖe ŋuti ebe matsitre eɖoe vɔ kpekpe 19 ebe nye megadze be nayɔm be viwo o wɔm abe wò dɔlawo dometɔ ɖeka ene kpekpe 20 eye wòtsitre eye wòtsitre ekpe megblɔ be gabume hã nuwɔma va gabume hã magakpe gabume hã aganɔ tomaɖomaɖoa me gabume hã aganɔ ye ŋutɔ ƒe tame sese nuwɔnawo me o ebe ɖe ma tsitre eye wòtsitre enumake megaxe ɖe megbe o megale tsaglala tsam o megatsyɔ eƒe luʋɔ kple eƒe agbetsɔ wɔ kaɖi gbegbe o eye Biblia bena enumake wòtsitre eye wòdze mɔ esi ke yeƒe fofoa kpɔe la taflatse ƒe dɔme trɔ ɖe nu ekpea Mawu kpɔm bla anyi nɛ Mawu trɔ ɖe ŋuti esi wòtso le edzudzidzia me gbɔ va aƒe me la etoa tso eye wòkpla asi kɔ nɛ eye kpekpe 21 ke ɖevi la gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋuti o
mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋuti o eye nyemegadze be nàyɔm be viwo o ebena fofo nyemeva be medze o lo elabe metrɔ zu vi bubu megbedela aƒetɔ metra mɔ ame aɖewo wonye mɔwo nyagblɔla tsã wode megbe wonye nyanyuikakala tsã hafi de megbe wonye dɔwɔla le tsɔtsia me hafi de megbe azɔa wodzo dudzidzi aɖe me ame aɖewo va ɖe nyɔnu ve ame aɖewo gbe wo srɔ̃wo ame aɖewo va ge dze adzɔdodo fitifitiwo me eye wova kpɔ ɖokuiwo le agbenɔnɔ ɖe yiwo Mawu vi meɖo anɔ wo me eye azɔ wotrɔ gbɔ va ele bena agba yiwo katã wo ŋutɔ ne fɔ kpla na ɖokuiwoa nu yiwo katã me ne tsɔ ɖokuiwo ƒo ɖoa ne trɔ gbɔ va dogo le wo me gasi le wo me agbe duta alo edzronyigba yi ke dzi ne kpɔ ɖokuiwo le ƒe nuwɔnawoa gasi le wo ŋuti abe menye be natrɔ gbɔ va abe be pastor gã menye kplɔla le miabe tsɔtsia me le kɔƒe ame ɖeke me azɔ metrɔ gbɔ va awo ŋutsua mewɔ megbedela ya mewɔ naneke nenema la be kpɔ be yemedze o ne gbɔ va ɖi trɔ ɖe mɔ ŋuti kpakple dokui bɔbɔ abe menye tsɔtsi kplɔla tsã menye pastor le nyabe tsɔtsia me tsã meva de megbe azɔ megatrɔ gbɔ va megatrɔ ɖom pastor mewɔna nenema o mewɔ nenema o ele bena bɔbɔ ɖokuiwo trɔ gbɔ va mɔ be ƒomea me kpakple dokui bɔbɔ ebe nyemedze o kpekpe bla vevɔvelia ebe ke fofo la gblɔ nɛ bena ne eƒe dɔlawo bena miyi natsɔ awu nyuitɔ vɛ mido nɛ ema lɔlɔ ema mɔ ƒe lɔlɔ ya ekpe adɔdɔɖo ƒe lɔlɔ ya mɔ ƒe lɔlɔ yi ke tɔ dzrana me ɖo ƒloƒloƒloƒlo eye vi bubu atrɔ gbɔ va ƒe ebe mitsɔ awu nyuitɔ do nɛ mido sika sigɛ mido asigɛ asi nɛ kple atokotawo ƒe afɔwo le vɔvɔtɔlia egblɔ be eye mi lé nyivi dami la vɛ eye mi wui mina miaɖu nu miakpɔ dzidzɔ nu katã kpivla vɔvɔ nelia elabena vinye ŋutsuvi sia ku ekpe aɖewo ku le gota awo ɖe gota meku o ɖe gake kexe me ƒe agbe bibi sese ƒe agbenɔnɔ yawoa kexe me ƒe agbe vlo yawoa wowu yeƒe luʋɔ woŋɔ yeƒe luʋɔ floflofloflo dabie ŋuti da ɖi wui ebena ɖe bibla bena ame si ke le agbe nɔm le ahasi me le azãdzedze me le keke me nuwo me la bibla be ku togbɔ be egale agbe gɔ hã eya ta fofoa gblɔ nɛ be vinye ŋutsuvi sia eku eye wogagbɔ agbe ebu eye wogakpɔe eye woda asi dzidzɔkpɔkpɔ me dzidzɔ nɔna dziƒo dzidzɔ la nɔ dziƒo le ŋdi ya na ame sia ame yi ke atrɔ egbe va aƒe me va miaƒe Mawu gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyemenya nu ta me togoviwo ƒe amen na me de adzisese ɖe o. Mɔ ne yra mi nutɔlia ye nye Mawu ƒe lɔlɔ xɔasi si ke li na eviawo azɔ nu vɔ̃ wɔlawo katã wo katã ame ko wonye. Wo katã wonye ame ko menye ame vevi o menye ame tɔxɛ ɖe o segɔme nenema mekpɔ le tɔxɛ ɖe o ame sia me elabe nu vɔ̃ la ela le akpa dam le fifim ame sia me wobe dzi wobe susuwo katã wotsɔe na Satana eya hã tsɔ be agbetɔ sa na Satana nu tɔxɛ aɖeke mele ŋuti o. Nu vɔ̃ la ma yina tsɔtsi o meyina tsɔtsi o ho ye ŋutɔ be yenye ŋutsu alo nyɔnu yenye bibla alo xɔsetɔ hã dzodzroe elabe ame kowo hã nyi vɔ
nenye be ne ʋu nu vɔ̃ wo me ye ne da asi le nu vɔ̃ wo ŋuti ne tsɔ agbewo na Yesu be ʋua le tsi na wo etsɔ ɖokuiwo nɛ eye woklɔ ŋuti le tsi na wo kekekem ye agbewo atrɔ zu yeye kekekema bena ame aɖe le Kristo me atrɔ zu nuwɔna yeye nu xoxowo katã tɔ nu va yi alo kpɔɖa nuwo katã trɔ zu ɖeke o yeye nenye be dasi le nu xoxoawo epipipi amebeble azãdzedze ahasiwɔwɔ fuɖeɖe ahanunu ne dasi le numɔ katã ŋuti ne Yesu be ʋua le tsi na gaglãgbewo bebemewo wole tsi na woa eya awɔe be atrɔ zu ame vevi ne Mawu ame tɔxɛ ne Mawu ye Aƒetɔ la akɔkɔ wɔ ame ma yiwo le tsi na yiwo ŋuti wokɔ ame ma yi ke ŋuti Mawu ame ma yi ke Mawu wɔ le tsi na ɖe atrɔ zu ame tɔxɛ eye manɔ abe ame kpo ene o ame ko le amewo dome o elabe eklɔ ŋuti wòle tsi na o ememe ele tsi na wo le gota Mawu ƒe lɔlɔ tɔxɛ ɖe li ne nenema me Malachia ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe Malachia ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe velia ebena ke ame kae ado dzi anɔ anyi le eƒe vavagbe ame kae anɔ te ɖe eƒe dodo nu elabena elabe galolo la ƒe dzo ene kpekpetɔ gblɔ na mi kpekpetɔ lia bena abɔbɔ nɔ anyi alolo klosalo eye wòadza enu akɔ Leviviwo nu eye wòadza wo nu abe sika kple klosalo ene eye wòasa vɔ na Yehowa le dzɔdzɔenyenye me wòasa vɔ na Yehowa dzɔdzɔenyenye me ame yawoa eya yɔm mi le be trɔ zu ame tɔxɛ ye awɔ nye kpakplo be mianya ame veviwo ne Mawu eye mi trɔ zu ame tɔxɛwo ne hamevi tɔxɛwo yiwo trɔ dzime ŋutɔŋutɔ eye Mawu klɔ wo ŋuti Mawu kɔ wo ŋuti Mawu lolo Mawu ɖe nu makɔmakɔwo ɖa lo me eye Tito ƒe agbalẽ tave kpekpe 8 Tito tave kpekpe 8 lia egblɔ be eye mianɔ yayramɔ kpɔkpɔ kple Mawu gã la kple miaxɔ la Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia la lalam kpekpe 14 ame si tsɔ ɖokui ke na ɖe mia ta bena yeaxe fe ɖe mia ta eɖe mi vɔ ɖeɖekpɔkpɔ be doa mekpɔ wenu haɖe o le tsɔtsɔke ƒe be ɖoƒe o eye Mawu ƒe doa gakpɔtɔ yina dzi le ame ƒe agbe me ebe yeaɖe mi atso sedzi mawɔ me eye bena yeaklɔ dukɔ si ke doa vevie nu le dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ me na ye ŋutɔ ye ɖokui ele be nɔvi trɔ gbogbo lé ŋku ɖe Kristo tɔ be numetoto ne wòakpɔ ebe trɔ dzime magatrɔ gblɔ ɖeke ɖe evo tso sedzi dadawo mea ɖe megadana mɔ be sedziwoa ne kpɔ ɖeɖe ebe kpɔ ɖeɖe egɔme nye be mɔ ƒe amenuveve ge ɖe agbo me ma yi ke le fia nuwo amenuveve ɖe le me o le fia nuwo be nàgbe Mawu mavɔ egɔme be wòya nàvɔ Mawu anɔ agbe dzɔdzɔe le Mawu sosro ɖa me le fifi keke sia me eya woyɔna be ɖeɖekpɔkpɔ ame geɖewoa wobe gblɔ be mexɔ kɔkɔenyenye ɖe wole tsi na wa ɖo loloa ɖe enyame tɔxɛa ɖe agbenɔnɔwoa egakpɔtɔ le abe ale yi ke wonɔ tsã enea tetekpɔ yiwo katã tsã wovana dziwo gake gena dze me vɔ azɔ wo be yexɔ kɔkɔenyenye vɔa tetekpɔ mɔ ke gavana age dze me ne va kɔa ege dze me kplo eye atsɔ ɖokuiwo nɛ eye ewoe be yekpɔ ɖeɖe ye nanewo gava tutu na wo ne wɔna wo vɔ ne be gakɔ kɔkɔenyenye gale nene ƒe nɔnɔmea mea o gbogbo yi ɖe ati so gate be Aƒetɔ ehiã be natrɔ gbogbo atsɔm de ezewɔa me
alolo mabale lolo na sika nene na de nululi okle di popo dale menye matroza me toke de na o aya lakpa ne dana cha be tro di me gale da lakpa fi se bagate da lakpa o note onu wona na nu wona e wona kaka cho flome alakpa da dai mai your body ye language onu popopo to deceive e wona kaka acho flome swear him away acho adam me abesusu dale nyatepe ja lakpa da dai mai sanctify abe pokoko nyenye note la you are sanctified no konchiwa all forms of nous deception vont amebeble of anger amefufulu all forms domejudodo jikudodo kelele fulele yo kata no ajime na mela wo kata o de na ojo elolo na mi eko amianti eklo na mianti eye wo de adipofo kata yo nye adam pe jojome pe denyele miamela de na o kata jona wonami izu ame toke o ame yo bi na donwi sia donyota ndi ya mesia menele nkudero kwinchi mesia mene toro kikpo akpobe na de mape joya yike lolo na me klo na menchi ya de ewele menya monu pokwa gali le ndekanye ya monu pokwa gali ndi ya eye kona mianchi eye le achinami eya deka enya mesike ade nu mo katanda le wo agbenono me acho agbeyeye jiyeye gbogbo yeye ademe o ina no agbe ikenti ko nu belia zo la pa belia yenye lon sike mi ha amegbeto la de fiama uto Kristo ji elomi alegbegbe esike mo lomi alegbegbe la nya pedala o nya da pedada afiamawu le nya da pedada fiamawu nu to e nya gata a cho fiamile to pe ya nu gbanto lolo sike naneke ma vli pakple o ego me naneke ma no vli pakple lolo ma o lolo sike ma de naneke dao ego me acho ololon blibo la kata anna fetola agbobena de eya ngolon konye la gbegbale ame eya yema lon amo kata unsianu velia lolon sike miado na mau sosoda majujo toe esegome ya majujo toe akpale yike ye sorabinula bianula ekpeko hala atukpa la hata le hato mene nene ma pepe ale yike ye gbolo lo nu nyonu ola ekpe ye nane kento mekrona lolo mana lo mewa nene ma wole be mi ha mi alon ma uso sroda majujo toe ye tonlia lolo se kemi ade ato ade nya ba peda do afia mawu nugbanto lolo ye ken neke mava ade dao naneke mano be vlin pakpele o na mi trochi men tonto aseda nanye be trochi men nyao naneke to magate mano mewede ano be vlin pakpele mawo ne satana ya tonebe ao apato satana nu ma nyama gale lo me tronsu mauto gbogbonye lobonye ametibli bonya kata eye nu onama magatem akplomjo magatem ablenu nye o gbede o la be elo afetola nyane kento magatem avli pakpele o Yohanes fagbale gbanto ebena esi ole nu domla Yesu glona Simon Petro le Yohanes fagbale tabla vevo de kelia mem ebe Simon Petro de elon nene mesi o ma ha de akpaoa eba le dibe anyam joa alo le no e chowuma nuka nu ne dasi dade chan nu yo onto
ne be maga wɔ tsã oa de enuma va le ʋiʋli kpakple lɔlɔ̃nya ebe aƒetɔ ne nya be melɔ̃ wo ŋutɔ ne nya be melɔ̃ kikui atɔ ma xlẽ mie le ne lɔ̃ Mawua elɔ̃ aƒetɔ la eye naneke ŋutɔ megale tsia me o naneke ŋutɔ megale ʋli kpakple o luʋɔ o susu o edzi o ame tsi bliboa katã o nunyawo katã nu sia nu eku ɖe Mawua ŋuti le lɔ̃a ema yenye lɔlɔ̃ si ke mi ɖo aɖe tsɔ fia Mawu atsɔ fia be mi da kpe nɛ be Mawu lɔ̃m hame lɔ̃ o. Salmo 119 kpekpe 129 ebe eya ta melɔ̃ awo sededewo ekpea ebe melɔ̃ awo sededewo eya ta ye melɔ̃ awo sededewo wu sika ame aɖewo ame be yolɔ̃ Mawu enyo yolɔ̃ akatoto dzɔadzi na yo yolɔ̃na nu nyuiwo yolɔ̃ nukunuwo enyo nɔte vɔmɔ be sededewo ya ɖe elɔ̃ akpa elɔ̃ amegbetɔ elɔ̃ akpɔnɔ bɔta akpabia vɔ ɖe nɔ le bibla srɔ̃ma be wokpɔ bibla nufiafia ma nyame dzɔadzi na kakaka no be xɔse be nya no be nu yi ke ana yayra va vɔ mayɔ be ewame ma nya kpɔnɔ kple bɔta be Kristo tɔe ma eye Kristo yi ɖe ta yati so gãtsi ɖe ta o eye woya ebe ɖe nyagblɔla gblɔ afia be ɖe eya ta ye melɔ̃ wò seawo wu sika kple sika nyuietɔ ɖo eya ɖe fia be ame ya le yi ke wònya be Mawu lɔ̃ ye ta ehã lɔ̃e ebe ye lɔ̃e wu sika nyuietɔ kpekpe 129 eya ta mebua wò seawo nu be wole teƒe mele fu aʋatsomɔwo katã nuvelia teƒe ya ya pɔpɔtɔ ku ɖe lɔlɔ̃ si ke miaɖo ne Mawu madzudzɔtɔe ne miatsɔ nye ɖokui tsɔ nɛ ne va aƒetɔ la gbɔa natsɔ nuwo katã da ɖe be vɔsamlekpui la dzi eye na aɖo to ha yi miedzina be Yesu metsɔ nuwo katã na o menye be eɖewo ko na o nu yiwo nye nu vevitɔ na mi nu yiwo xɔ dzime na mi zã de se nu yiwo mietsɔ nye ɖokuiwo na nu yiwo nenye be mi mewɔe mi mevo na woa nu mawo katã miada asi le wo ŋuti na Yesu eya ɖeka ko metsɔ nuwo katã na maɖeke magazi dzi o manye pastor le zi dzi o menye be pastor le zi dzi o ne ele pastor lia anɔa be ame nyui ene ne pastor meli oa evɔ atɔ nu xoxowo atɔ nu tramatramawo atɔ nu bebemenuwo wɔwɔ ne nye be eya ɖe metsɔ nuwo katã na Yesu enye nye gome kpɔkpɔ tsɔ yi ɖaa nenye be edzina ha nenema la eɖe fia be ɖokui tsɔtsɔ savɔ na lamea me eye kekeme nuwo megakpɔ ɖoƒe le ame ya me o etsɔ nuwo katã na aƒetɔa elɔ̃ aƒetɔa madzudzɔtɔe eye malɔ̃e ava se ɖe mɔ dzi o la malɔ̃e kaka alo alɔ̃e kɔ be eva tsi kɔ na mo madzudzɔtɔe elabena melɔ̃e kpekpe 129 le Salmo 119 me kpekpe 129 ebe ya ta mebua wò seawo katã nu be wole teƒe mele fu aʋatsomɔwo katã na ma ɖe be yakplɔ da ɖe aʋatsomɔ dzia agbe elabe nyɔnu ɖe be yaɖewo ɖa le mɔ ƒe mɔa dzia eti atsɔ nane ate wò kpɔa maɖe mɔ labe ele fui ebe yele fui ega be yatsɔ ble nua
ga wo bo atsɔ ble nua ne wo lɔlɔ na Kristoa wo aɖeɖe kpɔtɔa ebe mele fu la mele fu ɖeke kia me le tsɔ nanewo le ɖo ŋkume na wa be xɔ ya ɖeke wo ya ɖeke tugbedze wo ya nakpɔ dzidzɔ ɖekadze wo ya nakpɔ dzidzɔ be le fu aʋatsomɔwo katã ame yiwo trɔ dzime ŋutɔŋutɔ ame yiwo aƒetɔa le tsi na ŋutɔŋutɔ nyawoa wolɔ̃na aƒetɔa naneke ŋutɔ megaʋlina kpakple aƒetɔa la le woƒe dzime o. Mateo ƒe tabla vevɔ ne kpekpe 12 Mateo tabla vevɔ ne kpekpe 12 ebena le nu madzɔmadzɔ wɔwɔ ƒe agbɔsɔsɔ ŋuti la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃ nu madzɔmadzɔ fi kake ne le o ele kɔledziwo habɔbɔ ɖo le teƒe ma ha ɖo le afi ma dzi be ya kplɔ tsɔ de woƒe habɔbɔ baɖabaɖa me le suku kɔkɔ ye hadodo baɖabaɖa ɖo le afi ma ebe ɖe nu madzɔmawɔ katã la va sɔgbɔ alo le dɔ le dɔƒe ɖe le afi ɖe eye nu yiwo katã le teƒe ma wowɔna eto vovo na Mawu ƒe nuɖoanyiwo aƒetɔ Yesu le gblɔ bena le nu madzɔmadzɔ ƒe agbɔsɔsɔ ta la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃ na Mawu la nu la tsi tekewui etɔ̃ ke ame si la do dzi enye ma mebe enye ma lo o menya be mekplɔn ɖo ne ke kplɔn ɖo nyui ɖea ne gblɔ nanea mexɔse be ela tema agblɔe kpasam do la ebe ame si ke la do dzi va se ɖe nu la nye ama do dzi va se ɖe nuwowo ebe akpɔ ɖeɖe emanye lɔlɔ̃ ke miaɖo ne Mawu madzudzɔtɔe naneke ŋutɔ mava axɔe ɖa le miame o naneke ŋutɔ mava aɖe ɖa le miame o naneke ŋutɔ maɖe nyabe susu ɖa le ŋuti la be nyabe lɔlɔ̃ na Mawu kple Mawu sosro ɖa anye nu si ke miawɔe madzudzɔtɔe ye etɔ̃lia lɔlɔ̃ si ke miaɖe fia minya gaɖo me wa alɔ nane ame yiwo trɔ do wa yiwo le kpɔ wa maɖe fia wo be enu ya tsɔna dzi na yo maɖe fia kple nuwɔna be nu ya dzɔ dzi na yo gaɖo me wa ame ɖewo gblɔna be melɔ̃ Kristo gake xɔlɔ̃nyewo le kpɔm nyemedzi be maɖe fia kaka o akpɔm be ava nɔ biam nya be o hã le Yesu be nya mea o hã le xɔse gbadotɔ domea o hã le aleluya tɔ domea ta anɔ ɖokuiwo wɔm sasasa be maɖe tsɔ fia o me nenema ye o nkema kpɔ xɔma le Biblia asi wo be xɔma agbalẽ ke ma o kɔ xɔma ɖe koe evɔ Biblia kɔkɔe ame mawoa wo me ɖea woƒe lɔlɔ̃ fia na o eye gaɖo me wa no gbana tsɔtsia wo fika yi me ne le o mele yi teƒe ɖe tika le yi hã o mele afi ɖe ma va o nɔvi ele Yesu gbɔa ye wo le biɔ be fika le hã be le yi afi ɖea Yesu gbɔ afi ɖea o de lɔlɔ̃ wa fia amewo nanye be Yesu tɔ nenye ame sia ame na dzesi be Kristo tɔ nenye woanye be yenye nu gbãtɔ le agbewo me be elɔm eku ɖe tanye le atisoga ŋuti esi woku ɖe tanye le atisoga ŋuti la yeƒe lɔlɔ̃ ya eku nukpeƒe ku eye woku ɖe tawa eye Yesu ɖe mewɔe le bebeme o la ewɔe eye wohana wɔe aɖe fia Yesu be ye lɔ̃e o ɖe la nye melɔ̃ yeƒe nyagbɔ eya ye xɔm ɖe agbe eya ku ɖe tanye eye nye hã maɖe lɔlɔ̃ sia afia aɖewo lɔlɔ̃ aɖe go lɔlɔ̃ si ke afia be ye lɔ̃ aƒetɔ la eye na wɔe atsɔ da kpedada afia elabe elɔ̃ wo nyagbɔ le Marko ƒe agbalẽ etamatɔ̃ kpekpe 18 Marko ƒe agbalẽ tatɔ̃lia kpekpe 18 egblɔ be eye esi ke wòɖo ʋu la ame si me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la ɖe kuku nɛ bena
yanɔ eŋuti kpekpe asieke kpekpe asieke eye mena mɔe o ke egblɔ nɛ bena xeyi aƒewo me le tɔwo gbɔ naxlẽ nu sia nu si aƒetɔ la wɔ na wo kple ale si wòkpɔ nublanui na wo la afia wo ebe ɖe ale si ke mekpɔ nublanui na wo la ɖe ve ɖe fia wo ta nɔvinye wo lɔlɔ̃a megatsɔe wla o atsɔ agbenɔnɔa atsɔ awla ya ele dɔa me ame ɖe ma nya be trɔ dzime o ebe elɔ aƒetɔa mate ma gblẽ o ɖe agakpɔtɔ akplɔ Yesua ɖoa mate ma ke nu agblẽ o ɖe nye Kristo tɔtɔxe ɖea nobia nya mate ɖo ŋuti o ɖe trɔ dzime ŋutɔŋutɔa mate ma gblẽ ao ɖe exɔ kɔkɔe nyenyea ɖo le tsi nea maɖe menya o ɖe ega le mía domea ewɔ si ke ewɔ abe agama ye lo ewɔ ne le Roma ewɔna be Romatɔwo ene ne le Yerusalema ewɔna be Yudatɔwo ne le Antiochia ewɔna nu abe trɔ̃subɔla ne ao dogo le wo dome ne trɔ dzime ŋutɔŋutɔ nenye Mawu vi vavã eye nenye akpedala be yaɖe akpedada fia Mawu nɔvi todzinɔla mina míaɖe míaƒe lɔlɔ̃ afia Mawu yi ke anye míaƒe akpedadawo míagbɔ va akpatɔlia le Mawu nyame akpatɔlia míalé ŋku ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ si ke míaɖe afia to Kristo dzi le mɔ vovovowo dzi le Mawu ƒe dɔmenyo le Mawu ƒe Kristo ƒe lɔlɔ̃ yi ke wotsɔ lɔ̃ mi azɔa ele be míaɖe lɔlɔ̃ ma afie lɔlɔ̃ ya ele be ne míeɖe fia ne menye ŋkume ƒe lɔlɔ̃ o wòtɔ be wònye nu míewɔ tso dzime ke la akpɔ be fetu le me nu tɔm míagakpɔ le teƒe ya hã nugbãtɔ míakpɔ fetu yi ke ava na nɔvi teƒewɔlawo le mawusubɔsubɔ me ye nutɔ̃lia megbedelawo yiwo le agbenɔ le nuvɔ me la be fetu vɔ yiwo la xɔ ye akpatɔ̃lia nyaba akpa gbãtɔ dzi gbagbãtɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ alo fetu yi ke li na nɔvi teƒewɔlawo le Mawu subɔsubɔ me nenye be seɖa nye va aƒetɔ la gbɔa meganɔ te kaka be ɖe ame aɖe la va na yeatrɔ zu edɔwɔla le Mawu ƒe aƒea me hafi o nɔvinye afi sia afi ke ne kpɔ ɖokuiwo lea nye be enye Mawu subɔla yenye Mawu ƒe dɔwɔla yenye enu yi na Mawu la to edzi la ƒo nuƒo eye nyaklame yiwo katã be contact le portable me na wo ɖe naɖe mɔ ƒe lɔlɔ̃ afia wo katã ame sia ame ke na dogoa aɖe mɔ ƒe amenuveve mɔ ƒe dɔmenyɔ ya mɔ ƒe ŋutikɔkɔe ya yi ke kpɔm ne le tso Mawu gbɔa aɖe fia wo Kolosetɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe kple avevɔtɔ̃lia Kolosetɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpekpe avevɔtɔ̃lia ebe nu kake miewɔna nu kake eya eka míaƒe agbea ƒe ɖoƒe ɖe sia ɖe abe ame yi ke nye ŋutsu mekpɔ ɖe srɔ̃ nyɔnu mekpɔ ɖe srɔ̃ alo vitɔ alo vinɔ ale edɔwɔla dɔmeyitɔ fiahadɔwɔla alo tsɔtsidela fi kake ne lo fi sia fi ke ne lo le duka dumewo le teƒe sia teƒewo bebemewo gaglãgbewo ebe nu sia nu si ke miegbe wɔna ko nya sia nya yi ke do ago tso nume na mi fi kake mia anɔ me sia me ke mia dogo nu sia nu si ke miewɔna la ŋkekemewo ezãmeyo nenye enye Mawu vi vavã nu sia nu si ke miewɔna la miwɔe
tso nyaƒe dzime nu sia nu ke mawo kple dzime kɔ megawɔe ne susua ma ɖe ve mawɔe ya ɖe nye mawɔe ya ɖe kristotɔ la wɔe ya kristotɔ ma wɔe ya wa kristotɔ ayi fi ya ɖe kristotɔ ma ya fi ya wa ɖe kristotɔ asusu nu ya alo ma susu nu ya wa ne susua gbegbe nye dzime ve susu ko ɖe nɔvi nye megawɔe o eye elabe mele wɔ ge kple dziwo katã o mele wɔ ge le gaglagbe o na ame sia ame akpɔ o elabe nu sia nu si ke miewɔna la miwɔe tso dzime abe aƒetɔ lae miewɔe nene eye menye na amewo o miwɔe na aƒetɔ la ne dzi be yabia hlɔ̃ na wo ŋutɔ ɖokuiwo tsitre ɖe ame aɖe ŋuti aɖe ele wɔm na aƒetɔa awo ɖe elabe nu sia nu tso gbea dzi ɖo edza wɔ abe mawu vi abe mawu ƒe ƒometɔ ene la wɔe na aƒetɔ la menye na amegbetɔwo. Saul nu katã le yewo nyeme tsim ɖo nyemele yewo me tsim o ɖe Yesu nyeme dzesiwo awo ɖe nyeme kpɔkpɔ ɖe nu katã mele yewo me tsim o nu sia nu si ke wɔm ne le tsitre ɖe nunye tsitre ɖe hamevi nye ɖe ŋuti la nu sia nu ke ne wɔ tsitre ɖe yewo nyeme dzelawo ŋutia nu sia nu ke ne le wɔ tsitre ɖe ame dukɔ tɔxɛ nyewo ŋutia Yesu be nye ŋuti ne wɔe ɖo eya ta ne dzi be yakpɔ fetu le nu nyui yiwo wɔm ne le mea ebe nu sia nu si ke miewɔna miewɔe pe nya be dzi blibo abe na aƒetɔ la miewɔe nene menye na amegbetɔwo la vɔvɔ nelia ebe si mienyae bena miaxɔ domenyinyi ƒe teƒeɖoɖo tso aƒetɔ la gbɔ esi mianye sia be ɖe yewo le domenyinyi ƒe teƒeɖoɖo xɔ ge tso aƒetɔ la gbɔ ebe misubɔ aƒetɔ Yesu Kristo nu sia nu yi ke na wɔawɔe sena atsɔ subɔ aƒetɔ Kristo nu velia yenye miaƒe fetu vɔ yi ke megbedelawo axɔ minya ne o ane le megbedelawo ƒe hamea fetu li fetu vɔ dɔwo gbagbale tagbãtɔ dɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 8 ebe azɔ ŋutsu sia ebe ƒle anyi eƒle agble ebe tsɔ ame sia tsɔ nu madzɔmadzɔ be fetu ƒle abɔ megbedela ya ede megbe egbe nu le xɔ sia gbɔ ebe ɖe etsɔ ame sia tsɔ nu madzɔmadzɔ be fetu ƒle abɔ eye esi ke woɖe goglomi dzeanyi la egɔ be ewo ɖe tsitsina kpekpe 90 eye ame siwo katã le nɔa Yerusalem la wose nya sia ale bena woyɔ abɔ ma le wɔn ŋutɔwo degbe me be Akeldama egɔme nye eʋubɔ kpekpe 20 elabena woŋlɔ ɖe Salmowo ƒe agbalẽ me bena eƒe nɔƒe nazu aƒedo eye ame aɖeke maganɔ eme o eye eƒe dɔla abu eye eƒe dɔla ame bubu naxɔe yebe subɔsubɔdɔa teƒe ke le sia ame bubu la xɔe kpekpe 21 eya nutsi ele be ŋutsu siwo zɔ kple mi le yawo katã yi me le esime aƒetɔ Yesu va la eye wodoa go le mía dome la tso keke Yohanes mɔtsidetaname la dzi va se ɖe ŋkeke si dzi woxɔe yi dzi le mía gbɔ wo dometɔ ɖeka nazu eƒe tsitretsitsi ƒe ɖaseɖila akpe ɖe mía nu
na su tsitre tsitsi ƒe ɖase ɖi la akpe ɖe mía nu le vɔtɔ̃lia eye wotsɔ ame eve Yosef si woyɔna bena Barsaba, ame si wogayɔna abe Yusto kple Matsia la ɖo wo tsitre eye wodo gbe ɖa gblɔ bena aƒetɔ wo ame si ke nya amewo katã ƒe dzime la fia ame eve siawo dometɔ ɖeka si ke netia be wòaxɔ subɔsubɔ sia kpakple apɔstolo nyenye si gbɔ Yuda te ɖa le be yeayi ɖe ye ŋutɔ sera yeayi ɖe ye ŋutɔ yeƒe teƒe la. Yuda megbedela eyi ɖe ye ŋutɔ ƒe teƒe la. Yuda ede megbe eye wòva kpɔ eɖokui teƒe si ke wòbe yeayi bena yeayi ye ŋutɔ yeƒe teƒe la. Megbedela yi ke ku le megbedede mea le nu vɔ wɔla yi ke ku tsi eƒe nu vɔ mea wode megbe. Megbedela yi ke ku mele Kristoa me oa teƒe li na wo eye afi mae wòava xɔ ye be fetu vɔ le go kemea dzi. Medo gbe ɖa be nyemanɔ ame mawo dome o. Mía dometɔ ɖeke manɔ anye Yuda anɔ amewo dome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya gblɔ nam be amen. Elabena na ame aɖe de megbe eye wòku le megbededea mea eku le Abosam ƒe vodukpa mea eve ku le hunɔwo ƒe kpa mea ne wòame aɖe ne eve ku le Satana subɔlawo ƒe kpa mea eye ne ku tsi ekpa ma me le nɔnɔme ma mea ekɔ be megbedela eku abe vibubu eku abe ame yi ke gbenu le xɔsia gbɔ eye eve kpɔ ɖokui le go kemea dzia teƒe baɖa me nava yi ma do gbe ɖa be wòe ananɔ akpɔtɔ anye xɔsetɔ ɖaa míakpɔtɔ anɔ mɔtata ya dzi yi mawo ta na mía míeme mɔ gbadzatɔa dzi o míanɔ mɔ lɛtɔ la dzi emɔ kakɛa dzi be se ɖe keke mamlɛtɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nutɔ̃lia le teƒe ya, nutɔ̃lia le afi ya yenye fetu yi ke li godoo na subɔla xɔsetɔ yiwo nye nuteƒewɔla. Nɔvinye anye ame si ke nuka atse ku la ne datsia ɖe wòtsia ku ne medo atsiku ɖeke oa ɖe megbɔna miage atse ku o. Ne meƒã nu nyui ɖeke oa medza va mio kaka ɖa va tse ku aɖeke o. Ne medo nu o medo nua be mawɔ nu nyui egbea mawɔ nu nyui egbea maɖe ne lɔlɔ afia egbea maɖe Mawu ƒe lɔlɔ afia maɖe Kristo ƒe lɔlɔ afia amewo aɖe fia ame yiwo le ŋutinye ne eya ta maɖe agbe nyui afia maɖe nuwɔna nyui afia maƒo nuƒo nyui nenye be mele nu mawo ƒãm oa mate maŋe naneke o. Eɖo la ƒã nu nyui aɖe aƒã nu nyui aɖe na xɔlɔwo na nɔviwo na ame yiwo katã le xadame na o de Kristo ƒe lɔlɔ fiawo ema ye awɔe be míanye kutselawo eye fetu yi ke malu xe o la eli na mi. Petro gbãtɔ ta gbãtɔ ebe woayra mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo ame si ke le ƒe numlekpɔkpɔ geɖe la nu bena xena mɔkpɔkpɔ gbagbe to Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi ame kuku dome la me bena domenyenyi magble maƒoɖi maluxe nyatsia ya domenyenyi maluxe si ke wodzra ɖo ɖi na mi le dziƒo na mi o dzra ɖo ɖi na mi le fi ka dziƒo gbɔna be ame wodzra ɖo ɖi nam na o le dziƒo na me ka hã nam ele be míayi dziƒo ya la ele be míayi dziƒo ya ne míaxɔ fetu ya yi ke wodzra ɖo ɖi na mi le dziƒo
You are saved. ekpɔ ɖeɖe You are walking. ele zɔn Living like a saved kpakple soul. aƒetɔa You're sanctified. eye wokɔ ŋuti o le tsi na o eye kɔkɔnyenye amanɔma ame aɖeke mate ma kpɔ Mawu o gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ le me o ena be le sẽ ku nɛ le eƒe dɔa me eye aƒetɔa le gbɔ be fetu li na o fetu li na o fetu li na o Mawu nyakaka yi ke be dɔ yi wɔm ne lia wo be ŋlɔe da ɖi nunana yiwo katã ele na wo be ŋlɔetɔ da ɖi elabe woawoe nyi nu yiwo zam ne le emawo katã nye nu ka fetu yi ke le nɔtekpɔ o eye nu gãgãwo Mawu dɔlawo gbemagbe ɖe aƒetɔ be ɖe meke nye nyɔnu ya o meka nye ŋutsu ya o wo be ɖe fetu gã aɖe nɔ teƒe le dziƒo wo ya menya ale yi ke Mawu dɔlawo gbemagbe ene dzoa wola kpɔ nyɔnu ya ŋutsu ya ye tsɔ ɖokui tsɔ na aƒetɔa abosam nye gbɔgbɔvɔ nye wonya be ɖe ne yi dziƒoe fetu gãgã mɔnɔ teƒɔ ta wola tsɔ nu ka gaɖomewoa atsɔ nyɔnu tugbedzɛ aɖe ava tsɔ be atsɔ ble wo ŋutsua nu abe nyɔnu ma be Jezabel eye ava ɖe be susu ɖa eye eŋlɔ be fetu gãwoa yi ko dzra da ɖe anyi le dziƒoa dɔ gãgã yiwo katã nɔ ne Mawua azɔa Isabel ma be nuwɔnawo va kplɔ wo dzo le kristotɔ ƒe mɔa dzi eye fetua yiwo dzra da ɖe anyi na wo le dziƒoa ebɔ ebui ɖo yi nenye wo nyɔnu ya Salomo ma Salomo ma ƒe nuwɔnawo wotsɔ ble nuwo eye abe ya le asinye la eye akpleke me le asinye la eye eƒe nuwɔna be va oyekpɔ ma dzra wo ɖo ŋutɔ lo ma lé be na wo ŋutɔ ma wɔ na nyakpɔ eye wɔe kaka wo ble o ble o kaka kɔkɔ dzo va da ɖe eɖokui gbɔ evɔ kesinɔnuwo katã anyigbadzinu yawo ble wo dzo medo gbe ɖa be wo ya naneke ma ble wo dzo nu kake la nye doa nu kake la nye nu yiwo atsɔ va tsɔ ble nua keke me nu yiwo dometɔ ɖeke ŋutɔ ma ɖe wo ɖa le fetu yi ko dzra da ɖe anyi na wo le dziƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me fetu li na wo fetu li na wo lo fetu li na wo la fetu gã fetu mavɔ fetu yi ke li ɖa aƒetɔa dzra da ɖe anyi na mía dometɔ ɖe sia ɖe le dziƒo eye nye ama ya afi ma be nye ama ya afi ma lo gblɔ be ma yi afi ma godo eye le keke la nye xaxawo le keke la nye tetekpɔwo le keke la nye yometsitsiawo kple eyi sesiwo hã dziƒo ya ma yi godo wo ya ɖe mebe wo ya ɖe hã nu kata maŋlɔ be xexeme nu yawo katã ɖe akpa ɖeka ase gɔme be ɖe fetu li na ye fetu maluxe yi ke ma yrɔ o enɔ tekpɔe le dziƒoa mina mía katã míatso azɔ todzinɔlawo katã mina míatso ne mía katã míatɔ gbedodo ɖa aƒetɔ dziƒo ya ma yi godo ma yi godo ma yi godo le Yesu ƒe ŋkɔme ne mekpɔ trɔ dzime wa ŋdeka nye atsɔ agbewo na Yesu tsɔ agbewo nɛ be Yesu na ma trɔ aƒetɔ tsɔ wo gbɔgbɔ de menye wɔ ma nyi Mawu vi vavã na ma vo tso nu vɔ wɔwɔ si me ne wo ya mekpɔ womekpɔ kɔŋtsiwoa be aƒetɔ meva ŋdi ya trɔ gbogbo lolom eye naklɔ ŋutinye Yesu be ʋua ne le tsi na tso nu makɔ katã me gbɔgbɔ kɔkɔe be zo ne dzra wo ɖo azɔ mekpɔ bɔ naxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le nyadzi va ge mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem Yudea Samaria kple anyigba ƒe seƒe ke be naneke ŋutɔ mana mia ate ɖa le mɔ ya dzi o do gbe ɖa na aƒetɔ la eye atɔ na wo le ŋdi ya. This is the time to pray the love of God into your heart to be able to make it to heaven.
that you don't lose your reward. This is time to pray. It is the praying that will bring that love of God into our hearts. This is time to pray. You must not miss heaven. Take your decision. Jipo ya mro ayido. That I'm not going to Jipo miss ya mro ayido. Kenu why the Lord na Jesus tokbe came to dodora. die. God showed his Eyata love Yesu Kristo to us vado. by Mau allowing de Christ yepen to lon die no for us chofiami. on the cross of O demo be Calvary. Kristo na kude And now miata that le he has Calvary. died, shed his Anzo blood, yike Yesu have you akuvo. received that Koy be love? buda nyibode. Listen, De it is lon ya much of that love akoya. in you have received Lon that you ya will be able to show the love as yike well. agede That love mewa. comes into you Yeke when la you nabe give o your ha. heart to Na the Lord, de when you lon repent afia. of all your Apeto sins. Yesu. Are you there E na today? loin. Na You lo ma still ouple o falling nou and semble rising bo in o sin, chibli bo kakle gambling o with lufon sin, ble bo playing e with magacho sin, nou von joking with acho sin, no and blevio too close to the a Lord, and you ave are no not anyire totally- nou there von is mo no breaking a away no from nou sin von in be your kokolita life. o Open your a mouth no in prayer blekle nou and say, von God, a o I'm not going no to vinye bed today dogbeda past sin. toji This no la love of dogbeda God that forgives abe sin. mawe How can you still be carrying the load of sin in your leke heart? na be You are enye Kristo falling to and rising, you aga are no still chanye telling le nou von me lies, you acho are still a doing chanye all nou von me sorts of ajo evil, a and geje you nou say you bada belong bado to me a abe people jo of God like we this. be How yenye can you Kristo remain to in sin and you want to get to leke heaven? be It's not ejifo possible. ne nemaro The love of matem vame o Christ Kristo that pe died lonlon for you on the yike cross kude of ta Calvary Kristo can pe cleanse you lonlon from all sin. atema The klonchio redeeming love of cho God for the nu penitent, mako the mako o penitent this katsame morning. And you are trojime there, you are a trojime prodigal, trojime you have backslidden, oya you have left the doyin Lord. Don't joke about demegbe it at all. dasi The prodigal chochi dede must return dasi back. mouse Take bo the subo same kekeke road. The same demegbe road da le that Christ khosia saw gbo you went tro away with. tro tro Take that same Yesu le route yo now Yesu and le yo come back to the mo Lord ma seriously yiji na now. to kaka Are na you buwa na praying? be We must be demegbe ya praying now. ga This is to prayer to time. mo ma ji It's gbe not don the don me time ga me to ya be mesia meditating me and thinking. Open your mouth mesia to me ne reality. kebe nu wa to gbe Everything dodo da that is gbe contrary in do your gbe da life, do gbe where you da have gone back do to, gbe you da have be turned nu back from the bada Lord. bada He yo cast me away ne from you ve cho all do your ki o fo de transgressions. nu Wherever you have fiti fiti yo transgressed kata and wom make ne you le who keke you yo are, me ya God loves dogolo you, me but He will judge dogolo your me sin. dogolo If me you ma don't repent lon of them completely, kake let me every lon sin, nouveau every o e di backsliding, me na all dasi le the nouveau chi prodigals who have gone ta mia me back, yo pastoral kata prodigal, demegbe a ministerial pastor ne nye prodigal, o ne demegbe a maovi ne nye husband who o is a e prodigal, demegbe a wife who is a esrontu ne prodigal, nye o ne a demegbe daughter who is a prodigal, sronyonu ne nye ne demegbe a lady who is a evinyɔnuvi prodigal. Are you tugbedze there ɖeka today? dze A edemegbe manager prodigal in alo a enye business. You are mawu there. The Lord subɔla wants to restore. aƒetɔ dzi be Restoring yeadɔ mi love ɖo is available. yeadɔ The mi Lord ɖo can restore you yebe now. lɔlɔ yi ke If you do ame ɖo truly ele from gbesɔsɔ all your ele heart, gbesɔsɔ le if you ŋdekanyia seek me with all your heart today, ebe ne then mi you will dzim find me. la miakpɔm If you seek the Lord with ne all your miebia heart ta now, nye you will tso find me. nyaƒe dzi blibo me la Let the miakpɔm prodigals come back. evi bubuwo ne You've trɔ gone gbɔ va far to the far country of trɔ va pleasure, aƒetɔ la of gbɔ going to all kinds edzo of le evil. mawa You are gbɔ so defiled. be You are tsi so nu tainted with vɔ̃wo me sin. This be is le the time. gble kple nu So, vɔ̃a prodigals, you gbedodoɖa must be come back, gaƒoƒo ya mea because the vi way of the bobo transgressor is gbɔ va hard, as ƒe you are told today. gbɔ va Open your ƒe mouth to the Lord and say, aƒetɔ Lord, le yɔ be I gbɔ am va back home trɔ today. gbɔ va I ƒe am coming back. mi gbɔ va And ƒe not lo only that, brethren, as megbedelawo the simple katã are praying mi and gbɔ repenting, va ƒe me le as the ŋdekanyia prodigals are praying evi and repenting to bubuwo come back, mi there is gbɔ the va le refining dzimetɔtrɔ me love le dzimetɔtrɔ of me God for his emanye peculiar mawo people. ƒe You have been born lɔlɔ again. si ke wòdzi be Peculiar aɖe people ɖe don't go go back to sin. You atrɔ must be totally free le from tsi all na mi outward atsɔ sin. aklɔ mia And ŋuti then ye bring in mawo your vi heart. vavãwo Let la the Lord refine, womeganɔna sanctify gbe le you, nu vɔ̃ Lord. me ame yiwo be Sanctify, refine you, Lord, trɔ to dzimea wash away all aƒetɔ things, akɔ na wo all ŋuti dross, eklɔ na wo every ŋuti appearance of eɖena evil internally in your heart. nu Brethren, vɔ̃ this is ƒe a very serious thing. agbenɔnɔ This is a very nɔviwo serious thing. gbedodoɖa ƒe gaƒoƒo ya le veve ɖe mawo ƒe The love lɔlɔ of Christ on the cross of ekɔna me Calvary, ŋuti he loved us and gave himself eklɔna for me us, ŋuti that he might redeem us elɔ from mi all iniquity, not only be that, yeaɖe mi tso and madzɔnyenye have you katã me been eye purified? wòaklɔ mia Have you ŋuti been totally ebe nye Kristo tɔ lo cleansed and purged ebe yina from tsɔtsi lo every ega yi evil? tsɔtsi gbɔ hã Have ŋdi you kanya gɔ hã totally been vɔ ɖewo le refined tsi na wa from every ɖe evil mawu nya within le you tsi na wa inside? klɔ As ŋuti the wa prodigals kɔ are ŋuti wa praying, alo as the sinners who nenye are vi there, bubu you ma know you have not yi ke totally te ɖaa have a le total mawa breakaway gbɔa from sin. Be aƒetɔ la praying. le yɔwo le When they are ŋdekanyia praying, dogbe and ɖa you are praying as a dogbe prodigal who ɖa have dogbe gone ɖa far dogbe away, ɖa let
eye believers who have become his xɔsetɔ treasure yiwo now katã become peculiar by nye being mawuviwoa in the heart. yiwo Take be your wotrɔ heart to the dzimea Lord. mitsɔ I nyaƒe want dziwo my na aƒetɔa heart to burn. aƒetɔ Even medzi be if
edzinya ne trɔ zu tɔ o. That fire can burn Metsɔ more. dzinye na Every dross, edinyea burn everything, egbeɖuɖɔ yiwo katã le me. burn every Afi appearance yiwo of katã le me. anything within Nu your vɔ inner man. ƒe nɔnɔme yiwo katã le dzinya me la, ezo ne fia wo katã. Ezo wa ne fia wo katã ɖa le lãme nam. Ne ɖe wo katã ɖa le dzi me nam. Edziwoa, o tsɔe na Mawu. Ne eƒe lɔlɔ̃ wòage ɖe wo dzi me. Aƒetɔ ƒe lɔlɔ̃ ne ge ɖe wo dzi me. Yeƒe lɔlɔ̃ ne ge ɖe wo dzi me. Togbe ɖa. Yeƒe lɔlɔ̃a ne ge ɖe me o. Ne ge ɖe me o. Lɔlɔ̃ yi ke ɖena me. Lɔlɔ̃ yi ke kɔna me ŋuti. Lɔlɔ̃ yi ke ɖɔna me ɖo. Togbe ɖa le ŋdi kanyi ya be aƒetɔ. Lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe menye. Lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe nye dzi me. Eye wòadzra nye dzi ɖo. Eye wòakɔ nye dzi ŋuti. Wòaklɔ nye dzi me. Eye manɔ agbe dzɔdzɔe le fifi keke sia me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Trɔ yi aƒetɔ la gbɔ. Be nekɔ ye ŋuti. Neklɔ ye ŋuti. Mexɔe se be ele do gbe ɖa. Mexɔe se be ame aɖe le teƒe ɖe le do gbe ɖa vevie ɖe le ŋdi kanyi ya. Le Yesu ƒe ŋkɔ me la be ne mexɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ ya wa, mate ma lɔ̃e o. Ne eƒe lɔlɔ̃ ya mege ɖe me oa, mate ma lɔ̃e o. Mate ma lɔ̃e o. Eya ta do gbe ɖa be ebe lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe me o. Yeƒe lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe me o. Yeƒe lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe me o. Yeƒe lɔlɔ̃ ya ne ge ɖe me o. Ne ge ɖe me le ŋdi kanyi ya. Eye ne xɔ yeƒe lɔlɔ̃ ya. Ne eƒe lɔlɔ̃ ya ge ɖe me oa, ye afi ko. Wo hã ate ma lɔ̃ aƒetɔa. Wo hã ate ma lɔ̃e. Wo hã ate ma lɔ̃e. Eye alɔ̃ dziƒonuwo. Alɔ̃ Mawu me nuwo. Naneke ŋutɔ magate nɔ ʋli kpakple Mawu ƒe lɔlɔ̃ dziwo me o. Edziwo katã nye aƒetɔ la tɔ. Edziwo katã aƒetɔ ƒe lɔlɔ̃ axɔ wo dzime de se. Ayɔ dzime na wo fũu. Togbe ɖa. Atsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ la le gaƒoƒo ya me. Na eƒe lɔlɔ̃ wòayɔ wo dzime. Age ɖe wo luʋɔ me. Age ɖe wo dzi me. Aƒetɔ be nyalɔ̃e. Nyalɔ̃ yebe sededewo wu nu sia nu ebe ɖe. Melɔ̃ yeƒe nya la ebe sededewo tsɔ wu sika. Eye nenye be na wotsɔ Mawu nya va na wo na yayrawo ya exɔnɛ. Vɔ nenye be wotsɔ Mawu nya va be wɔ ɖɔɖɔ ɖo. Da asi le nuxoxo ŋuti. Ame yiwo be nuwo no fia. Tɔe na teƒe, tɔe ɖo teƒe na wo. Melɔ̃na ya o. Eɖe fia be Mawu ƒe lɔlɔ̃ mekpɔ yɔ wo dzime o. Melɔ̃na Mawu ƒe seawo tsɔ wu sika nyuitɔ o. Dogbe ɖa le ŋdi kanyi ya. Nenye bena wobe adzɔ ma dom ne le ya. Da asi le ŋuti. Ele mekɔ Mawu me ŋuti o aɖe. Alɔ̃a da asi le ŋuti ya. Eɖe fia be Mawu ƒe lɔlɔ̃ mekpɔ yɔ wo dzime o ɖe. Dogbe ɖa le ŋdi kanyi ya. Gbedodrɔ be game ya. Aƒetɔ na malɔ̃ o la. Nane malɔ̃ o. Na malɔ̃ o. Na malɔ̃ o. Nane malɔ̃ o nu sia nu. Eye malé fu nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ. Alé fu nu vɔ wɔlawo ƒe mɔ. Natsɔ wo dzi. Ame yiwo katã lɔ̃ Mawua. Tsɔ woƒe agbe na aƒetɔa. Wolɔ̃na dzɔdzɔenyenye. Wolɔ̃na nu dzɔdzɔe wɔwɔ. Womevana Mawu gbɔ elabe wole dzi nukunu. Wole dzi yayra. Wole dzi nyona ita wole Mawu gbɔ ɖo. Ne pastor lia, woawɔ abe ame nyui ene. Ne pastor megali wokɔ vɔ. Evɔ woatɔ nu wɔ piti. Ao. Egbe adogbe ɖa. Dogbe ɖa ŋutɔŋutɔ. Aƒetɔ me dzi be wò lɔlɔ̃ na yɔ dzime nam. Afi sia afi ke manɔ. Aƒeme yo, tsɔtsi yo, edɔme yo, asime yo, sukumanɔwo, nyame yiwo katã le semia ŋkɔ gaƒoƒo ya me, le radio dzi, le YouTube dzi, le Zoom dzi, le Facebook dzi adogbe ɖa, radio dzi adogbe ɖa, fi ɖe kpekpe yi ke mi le semia ŋkɔ le Amerika, le Afrika be du sia du me, le Asia ŋuto me, fi kake mi le la. Mi dogbe ɖa na aƒetɔa ne ɖɔli eƒe yayra kple be lɔlɔ̃.
kɔ ɖe míaƒe dziwo me. Yeƒe lɔlɔ kɔ ɖe míaƒe dzi me. Ne dɔli yeƒe lɔlɔ tsɔ kɔ ɖe míaƒe dzi me, ne míalɔ̃e, nenye be nu vɔ̃wo gabɔ le egbea, míaƒe sukukpawo me, míaƒe campuskpawo me hã, míaƒe lɔlɔ na Mawu maɖiɖi kpɔtɔ o, boŋ la, mía ado dzi. Ve se ɖe nuwuwu. Togbe ɖa, Aƒetɔ nyemedi be lɔlɔ nya nyemaɖe fia o. Na maɖe lɔlɔ yi ke melɔ̃ atsɔ fia. Maɖe akpedada nye tsɔ fia. Dɔ Yesu o. Ɖe tawò. Le Calvary, ekpɔ dɔ Yesu ɖe tawò ya, ekpɔ le oku ɖe tawòa, ame ma yi ke ɖe eku yi wòya na kua, eya va ku ɖe tawò. Nɔvi, tsɔ nuwo katã, edziwo katã, agbewo katã ke Aƒetɔa, tsɔ nuwo katã ke, tsɔ dziwo nɛ, tsɔ susuwo nɛ, tsɔ agbewo nɛ, na nu agbe nɛ. Fi kake ne le o, fi siafi nanɔ, ɖe fia be Yesu tɔ eye nye, Yesua etɔ eye nye, ye mawolɛ o, matsɔe be o, ao, damo dzesi wa, amo dzesi be nye Kristo tɔ le asia mea, do dzesi be nye Kristo tɔ le doa mea, nu sia nu, Aƒetɔ me tsɔe na o. Ganyewo, nunyawɔwo, mitsɔ nya be nunyawɔwo na Aƒetɔa, sɔhɛviwo mitsɔ nya be talãwo tsɔ wɔ dɔ, nya be talento ɖe mitsɔ wɔ dɔ na Yesu. Ebena ame ɖeka ku ɖe mía ta la, eɖe fia be mía katã míeku, eya ta wòle be míatsɔ míaƒe agbe asa vɔ nɛ. Dogbe ɖa, tsɔ agbewo sa vɔ nɛ. Aƒetɔ me tsɔ agbe nye now. Ale bena fetu vovovowo na sɔ asi nye le subɔnɛa. Ekaka na Mawu nya, eɖe agbeƒã nyanyuia, yebe lɔlɔ yi ke ne xɔa, ɖe fia. Ɖe Kristo be lɔlɔ tsɔ fia nu vɔ wɔlawo. Abe ale yi ke Aƒetɔa eda gbe le aɖaʋatɔ ma ŋuti, ebe Yesu be hei na ɖe fia aƒemetɔwo na gblɔ nu siwo katã mewɔ na wo la na wo. Dogbe ɖa, wo hã nenema pɛpɛpɛ na bia me nu veve be maɖe lɔlɔ ya tsɔ fia amewo. Ne Yesu ƒe lɔlɔ dzime na wa, agblɔe afia, aɖe fia, agblɔe na nu vɔ wɔlawo ne woatrɔ dzime, elabena nu kakewo mi le wɔ la, Mawu mi le wɔe na, Aƒetɔ le mi le wɔe na. Nenye be le kaka Mawu nya, le ɖe gbeƒã nyanyuia, le sra nɔviwo kpɔ, le kpe ɖe nɔviwo ŋutia, wɔe kple wo dzi blibowo, megabe le wɔe ne pastor, megawɔe na amegbetɔ, wɔe kple dziwo blibowo na Aƒetɔ la. Wònye bena ne egbe be matrɔ dzime wa, anye bena fetu vɔ nɔ tekpewo hã. Eyi ke Mawu la nɔ yra evia yiwo nye ame veviwo, ame tɔxɛwo nea, ewo yi ke gbe be yakpɔtɔ anɔ agbeƒoƒoa me, ewo yi ke gbe be matrɔ ɖe Aƒetɔ la ŋuti o, ewo yi ke gbe be matrɔ dzime wa, fetu vɔ li na waba leke Yuda Iskariot yi ɖe yebe teƒe yi ke nye fika dzomavɔ me. Dzomavɔ menye tɔwo. Togbe ɖa be Aƒetɔ nye made megbe o, nye magadzo le gbɔ o, nye magadzo le gbɔ Aƒetɔ, nye maga agbe nu le xɔ sia gbɔ o. Metrɔ gbɔ va. Aƒetɔ nye ma yi nu vɔ wɔlawo teƒe o. Nɔvi ŋutsu todzinɔla ɖe le dogbe ɖa, pastor le dogbe ɖa, Mawu ƒe ame le dogbe ɖa, le radioa gbɔa, ɖe mie le dogbe ɖa vevi ɖea, Aƒetɔ nye ma tsrɔ̃ o, nye ma ku ɖe, aku le abosam be kpam o, nye ma ku abe megbedela o. Aƒetɔ ma xɔ nye fetu le dziƒogodo, kpɔ nyuie be megave do ha kpakple nu vɔ wɔlawo. Ado ha kpakple amema dɔnɖo bom la, tsɔ dziwo na Aƒetɔ la.
Aƒetɔ elɔm eya ta nye hã masẽ ku matsẽ ku na o masẽ ku na o dogbe ɖa Aƒetɔ masẽ ku na o dziƒo li eye meɖo ayi wɔtsatia be Aƒetɔ fetu nye le nɔte kpɔm le dziƒo eya ta nɔvi subɔ Mawu ale masubɔ wò ale gbegbe be ɖe nenye be me gbɔna dziƒoa Mawu dɔlɔ la be eva egbɔna lo amea ye ma ŋutsua ye ma nyɔnua ye ma egbɔna ele be fetu gãgãgãgãwo sɔgbɔ nɔte kpɔe alo wò ya ebe le subɔ Mawu vɔa fetu ɖeke menɔte kpɔ la be mewɔ dɔ ɖeke ne Mawu o medo gbe ɖa be Mawu ne kpe ɖe ŋuti o bena wɔtsatia be dziƒo yayi godoo do gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzi miedo gbe ɖa le Mawu ƒe dukɔa katã ne gblɔna sesẽ ɖe bena amen. Nu yiwo katã ne bia abe nu vɔ̃ la be Mawu ne dɔ ye ɖo be Mawu ne trɔ be ŋutinya abe xɔsetɔ be Mawu ne gatrɔ de zo yeye mea o míado gbe ɖa be nu yiwo katã míexɔ ŋdi ya o míatsɔe adzo eye míawoe la dzo le afi ya ave na be tɔtrɔ na ge ɖe kekea me tɔtrɔ na ge ɖe amewo ƒe agbe me ana be nu vɔ̃ lawo Mawu ƒe lɔlɔ̃ ya yi ke le dzime na mía lɔlɔ̃ ya míatsɔe ayi ana be nu vɔ̃ lawo hã woatrɔ dzime ɖokuitsɔtsɔ na ya ana be ɖe mía katã míatsɔ nye ɖokui ade Mawu dɔwɔwɔ me Mawu nyakaka me nɔviwo ale be kekea katã na xɔ Mawu nya esɔgbea me be sɔgbe na gbedodoɖa ya wɔwɔ ɖe dzu hã dzra ɖo ne mía katã míado gbe ɖa ɖe dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ sesẽ ma me kwasi dzi ne míado gbe ɖa Aƒetɔ me do gbe ɖa be míame yiwo katã trɔ zu nuwɔna yeyewo nɔ le ŋdi kanyi ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzia Aƒetɔ nu yiwo katã le ɖe mi ɖa ame aɖewo srɔ̃ɖeɖe na ye mi dzo le gbɔwoa megbedelawo katã ame yiwo katã de megbe ame yiwo gbe wo Kristoa da ɖi ɖe kekeme nuwo ta de ya me do gbe ɖa be trɔ gbugbɔ ɖɔwo katã ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me abe viwo evi tɔxɛwo na wo enea míemedze be nya be dziwo na nyi dzigbɔlo da ɖi o Aƒetɔ ya ta klɔ nya be dziwo me klɔ nya be dziwo ŋuti be nu naneke maganɔ nya be dziwo me yi ke anyi mɔxenu le mi kpakple dome o na bena ezo wane ge dze nya be dziwo me ame yiwo katã xɔ ɖɔɖɔɖowo tsã ame yiwo ŋuti ne kɔ tsã ezo wane gatrɔ gbugbɔ kɔ mía ŋuti yeye le Yesu ƒe ŋkɔ me Aƒetɔ lɔlɔ̃ ne de dzime na mía tɔ míedze be míalɔ̃ míaɖe gblɔ be míelɔ̃ wo nya míelɔ̃ nufiafia míelɔ̃ wo nyawo míelɔ̃ kɔkɔenyenyea míelɔ̃ dzɔdzɔenyenyea míaklãna tso kekea me ƒe agbenɔnɔwo gbɔ Aƒetɔ na be nu ya nenye dzidzi na ame sia ame ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa Aƒetɔ nu ka míate ma tsɔ ada kpe na o ye koe nye be ayi kekea me eye míaɖewo lɔlɔ̃ ya afia wo míayi aɖewo lɔlɔ̃ afia wo ale bena wo hã Aƒetɔ woatrɔ ɖe ŋuti o Aƒetɔ kpe ɖe mía ŋuti ame nu vevea ne kpe ɖe mía ŋuti míayi ale be nya be fetu gãwo le dziƒo la nanyi na mí na míanɔ agbe azɔ le dzɔdzɔenyenye me le kɔkɔenyenye me gbegbe míadzo la dziƒoe míayi me be dziƒoe míayi loo eye nya be fetuwo la anye fetu vavã nye be fetua míaxɔe abaleke aɖo teƒe na nya be pastor la míawo hã aɖo teƒe na mí ame aɖeke manye wɔametɔ le dziƒo
na be miawɔ dɔ na o be fetu gãgãwo miaxɔ na o le dziƒo akpe dzra subɔla wa ɖo dzre ɖo be to wa menu veve mea aƒetɔ ŋusẽ yeye na ga ɖo nu aɖo nu agbe sia gbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu gã mi akpe na wo be eɖo nyaƒe gbedodoɖa ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzie mi do gbe ɖa le Mawu ƒe dukɔa to dzi nɔlɔ katã ne gbɔna sesẽ ɖe bena amen.